Lakhain ko retrok Dwarbaguri MSC constituency ka parlo Dolamara long kido BJP Mondola Sayama long kidamtang pai kuni ni pai grip li arniang sam Dwarbaguri BJP Asayama long Dwarbaguri VDC chairman Sarkoy Rongpar lapen Dolamara town chairman Mongol Gerang Hatum Jalinsi Dwarbaguri BJP Asayama long Jasimet Bihar Assembly election long BJP party ki haijok Dwarbaguri BJP Asayama long satami ongdong party claim mga tumben momapang bopen ni ngarong chipidun Mangsojai mek baju terapi BJP Mondola tumpen Jasimet Dwarbaguri VDC chairman Dolamara town chairman lapen party workers tumpen perangke mai sitami padopon perangke mai long VDC chairman Rongpar sanghos ki hai pensi ang tonalamte jaipon lapen nonangke liji Assam Legislative Assembly long Karbiang long ben seat positame ang tonpen BJP hai pon vekji si jaipon asi Dr. Tulram Rohang lapen Dr. Himanta Biswa Sharma kija BJP party se hai vekji pusi klardak pen pachini Prangsi media abitu bukan kadang pejelo ini aman gitu dak panggung di chairman jenglong dak panggung leader teman ini dum dak tong sikot pen kacingrum pon alam thegela hela je Bihar long assembly election hala dan lo bom lo so election ini anke result declare pon lo so result ka declare pon ate BJP se hadan hai pon dal la pen job si nilidum da Dwarbaguri Mondor Committee ahin pentas oke hai ninggarong ang hexe bini dum dak singrum lo lapen labangso ki hai pon pen ninggarong pon along si diritum dak penangan alidar lapen akidar samani dum dak singrum pon si bini ini alam diritum nenje pon jadi ha alam thege lalo Bini BJP party Bihar long ke hai pondet alam thege lalo athe itum Prime Minister Narendra Modi sir alangli kicari pon mesen penajom si bini kada Bihar long tame hai me dim penangan tumke mathalo kada Bihar long election ko sonima ko pijima ko election se ko nitu mata it was dame bini bang ke long ada bonde highest good ane bini out of 243 among 200 mone cross lo nanaman result long nate nasi ada kawan ke mesen ko pensi ke hai pon pot si tundang ngarong lo lapen so pen ansu se itu ta also ngarong si ini ta dan Assam nang tame asose or ibon nang sonsi ni kini kin si kitan pon ke lewai pon lo asi ni hen pen long ke pini da kacingrom pon alam he ni dum amsi an batin pon jalo lapen ke tutulan laso Bihar long election long pen halaga ke hai pon pen job PC pini da nilidum Assam nong tame nilidum nim kelo non dewa elections tame nilidum BJP se hai pon veki ben Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister alangni bicara pon leadership pensi dak tame BJP hai veki pudi BJP pensi itu betul idam towar nilidum tong Hong Kong ko ke pachini pon fuji do tulang je non kewangi 2026 Assembly election long mangke Karbiang long penta seat ho jepati dupo nage Bukajan Hauranghat Diku apen ke Bochalan so Amri lalong podim ta BJP ahin pen hai pon veki pusi tum ning khela athe ko pon malake iritum Kening ke Citheklong, itu leader Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuleram Nonghan
alang ni kicari pon desen, alang ni kicari pon ben along. Si pinang anarat tumangke aniwan kami mass joining, mate pinang anak tumangke dak jakong orang nang pidun pinang anak cipaw dulu. Na penajok si pini dak karjang si tabe nilitum sit po ta nilitum nondu BJP si haipon verti lagi nilitum 100% nilitum ning hidup na pen so ting si nilitum betul itabe ning kepensin itu dokon.